Kardong Carving Long Life Kelang Ratun Don Tinin Carving Long Life Team Penili become their own La Penili Long Ratun register on cameraman La Penilitum non Kedo Banke La Banke non Nitu Kaja Banke Lake La Bangso Yang Muk Damate La Bangso Ilitum La Carving Long a border lo La Banke La Dak Banke Ilitum Amren Police Station Kansi La Bangso Kaibot lo yung alang roy lo yung alang roy sikak lo pun aku bangke di mahasau lo la sila lo la signboard lang ka welcome to Amren Police Station Amren la Bangso Police Station na district of Andong sila Bangso signboard ke daktar kon lo la sini tu Carving Long Life pen tipudam ji bangke lo ilitum non Carving long sitami ilitum taxation ahin pen get selam lo Bangso get along sitami ilitum liquid long kwansi enang ji manam pen alu abeg long kwansi endu nangji ma pen sang abeg long kwansi endu nangi ma cement pen chenglok road pen chenglok lai kwansi anam NG fasine tu preference ke NG fasine pini di ma saw long an samena umri lo la pen alang litum taxation department men se dak kido employee tu men disub chiki je than padolos tame alang litum bangai kala dak pen alam anang kinde samene litum truck driver tum pen alang litum la hormu hota ke roya truck driver me ki chingi je thana teng kote alu long la an si NN la son si NN la pen penang aning kan dolo la dak bangian samil tum Carving long mange il tum ge non hejong si il tum ga bang swat get si tame selam lang samil la dak bangke long thom mate long pli ana lang tum get dolo no mange get alang litum get bangke jong si di ma saw jong si chainong chilong wan pulote lahai chainong chilong anam sami bi pen chenglok long hong sami anam pi po nang stam tum Carving long la persona velang tum ke adak bangke elitum council la get bangke dolos sami elitum taxation la get pen chenglok sona get bang avela sami 60 lang kang long pulote lahai get ta ke do akenang so te revenue pulote elitum han lahai pen elitum han ke revenue awar sai bang nang pilo governor ahin pen la si lahai aputhak sami elitum puthot Carving long sami la sona get ki bi pon bang elitum churupon vek nang Carving long Thomas Council Dr. Turiam long hang anon alang li taxation al sami alang li si japon lo kasi lahai alam puthak sami di tu anton penako ni tu parpa long sami la bang so get puthak elitum chiki tanpa tu non elitum la di mahasau si dolo Carving long life pen kasi la driver to sami ajina আপোনালোকে আমাৰ যেটো ডিমাহাছাওৰ এন্ট্ৰি গেটত আপোনালোকে কিমানকে টকা সংগ্ৰহ টকা দি আপোনালোকে টিকেটটো কিমানকে আপোনালোকে দি মানে সোমাই আছে স্যার নমস্কাৰ যদি গেটত আপোনাৰ 100 টকাকে লৈ আছে আৰু আলু বস্তা এটা আপোনাৰ 20 টকাকে টেক্স লৈ আছে হয় আৰু আপোনাৰ মাছত পাৰ কেজিতে 8 টকাকে লৈ আছে 8 টকাকে লৈ আছে আৰু এনে লিকুইড ধৰক পেট্ৰল এনেকা ডিজেল হলে পেট্ৰলটো মই এদিন আনা নাই কিন্তু হয় এনে কিমানকে গম পায় এনে আপোনাৰ পেট্ৰলটো গম নাপাওঁ কিন্তু পানীটো আপোনাৰ এটা কাৰ্টন হাফ লিটাৰ কাৰ্টন এটা আনিলে হয় আপোনাৰ 8 টকাকে লৈ আছে 8 টকাকে লৈ আছে হয় কেনেকৈ আপোনালোকৰ কষ্ট নহয় নেকি না কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো হয় স্যাৰ আমি লৈ আছোঁ এতিয়া দোকানদাৰ মানে অলপ কষ্ট পাই আছে হয় লগতে তিনিটা গেট একেলগে ন লগতে তিনিটা গেট একেলগে আকৌ আপোনাৰ হাফলং তিনিআলিত এটা আছে আৰু এটা আছে হাফলং তিনিআলিত কি গেট এইটো সেইটো আপোনাৰ মাছৰ টেক্সটো আৰু আপোনাৰ কণী সেইটো এক্সট্ৰা কাগজটো অকণমান দেখাব পাৰিব নেকি স্লিপটো এতিয়াতো মই এইটো আপোনাৰ আলুটো টেক্সটো দি থৈ আহিছোঁ হয় এইটো আপোনাৰ 550 দি থৈ আহিছোঁ এইটো আপোনাৰ কেই বেগৰ আলুৰ দাম এইটো আপোনাৰ 29টা আছে কিন্তু মই আপুনি 580 টকা হৈছে আপোনাৰ হয় 550 টকা ৰাখিছে মানে তেতিয়া এই গাড়ী এন্ট্ৰি টেক্সটো বেলেগ গাড়ীৰ এন্ট্ৰি টেক্সটো বেলেগ গাড়ী এন্ট্ৰি টেক্স আৰু বস্তুৰ দামটো আকৌ বেলেগ আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম ৰিয়াজ এতিয়া ক'ত লৈ যাব মালটো এতিয়া মই উমাংশু গৈ আছোঁ ठीक है सर धन्यवाद ठीक है वहाँ पे तीन एंट्रेंस गेट है तो वहाँ पे आप लोग का सीमेंट कितना लेते हैं सीमेंट का हम लोग का 300 रुपये लेते हैं पर बैग में नहीं बैग में नहीं तो वो जो बैग में 8 रुपये लेते हैं और बैग में 8 रुपये और रोड लेने से कितना आता है रोड लेने से ऊपर केजी सिस्टम होता है तो केजी के पर केजी कितना लेता है वो पर केजी में 1.5 रुपया 1 रुपया ऐसा है और बाकी सीमेंट रोड और क्या लेते हैं आप लोग और ब्रिक ईटा हाँ ईटा में कितना है ईटा तो पीस सिस्टम है अच्छा 10 1000 में कुछ लेता है 100 या 150 1000 में 1,500 रुपया और 1000 में 150 रुपये 1000 ईटा में 150 रुपये लेता है तो आप लोग का दिक्कत क्या है वर्तमान में और दिक्कत ऐसा है मतलब यहाँ में आने से जो है अपना वहाँ से जो भरते हैं माल ना हाँ तो हम लोग को तो यहाँ में जो लगता है तो हम लोग को मालूम नहीं है अच्छा, कभी हम लोग भर लेते हैं फिर यहाँ आके मालूम चलता है यहाँ 3-4 हज़ार लगता है यहाँ में धर लीजिए कि 8 रुपया पर बैग तो इसी हम लोग का प्रॉब्लम है
उनको बोलता है कि कभी कभार 200-500 कम लो, वो लोग मानता नहीं है। चलो भाई क्या करें, देना पड़ जाता है। तो कितना गेट है वहाँ पे दिमाग घुसने से आप लोग को? दिमाग से टैक्स एक ही है यहाँ पे। आप एक ही है ना? हाँ। और हाफलोंग टिनियाली में नहीं है ना, पड़ता? वहाँ पर नहीं। और यहाँ जब कार्बी एंगलोंग आप जब डिस्ट्रिक्ट में आप घुसते हैं तो यहाँ पे कितने देने पड़ता है? वहाँ में आपका 600 रुपये 600 रुपये पूरा ट्रैक, मतलब जी। सामान खाली हो लोड हो जो भी हो, और जो भी हो वो बस। लेकिन यहाँ पे घुसने से आपका एक्स्ट्रा सब कुछ? एक्स्ट्रा 600 रुपये रहता है इसको टैक्स का। हाँ। और सीमेंट का लेगा आपको 4000 रुपये 25 टन का। ओ बाप रे। ऐसा है। खंडम डैम में घुसा, हाँ 4700 दिया। अच्छा 4000 सीमेंट का, हो 700 रुपया गाड़ी का। ओ बाप रे। अभी कार्बी आंगलोंग में घुसा है हाँ। तो दोयंग में दिया है 600 रुपया अच्छा अच्छा, गाड़ी का सील। गाड़ी का सेफ सामान का तो देना नहीं पड़ा है। नहीं, कांटा पर के यहाँ दिया 300 रुपया। ये तो दादागिरी है, काटा तो दादागिरी। ये तो हमको जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो शिकायत की कौन सा है आपको? हम लोग शिकायत अकेला करके करेगा क्या? कोई फायदा नहीं है। लंका यूनियन वाला भी शिकायत करके कुछ नहीं है। ओहो। सभी को देना पड़ता है। तो फिलहाल कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम जाएंगे डंका। और डंका में। हाँ। और सीमेंट लेके आए हैं। तो सीमेंट आते समय भी देना पड़ता है, जाते समय भी देना? हाँ, एनसीएल में घुसने से देना लगेगा आपको। और आते का समय तो नहीं? अच्छा, वहाँ से सामान लाने से आपको देने का एनसीएल से ले, अगर एनसीएल में लोड करके आप आइएगा हाँ तब देना नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा। मतलब ये सिस्टम हो गया कि एनसीएल में जो साइड से घुसिएगा आपको देना लगेगा। ओ। कार्बी आंगलोंग में जो साइड से भी घुसिएगा आपको पैसा देना लगेगा गाड़ी का। सिर्फ गाड़ी का ही ना? हाँ, सामान का तो सामान फिलहाल का। अभी तक। हाँ। तो अभी सुना है कि वहाँ भी 100 गेट लगाया है कहाँ में? आप कार्बी एंगलोंग में, पारखुआ जो पारखुआ। हाँ हाँ, वो अभी दूसरा गेट लगा है बोल के सुना है। तो उसी हिसाब से आप लोग गए नहीं सर? हम गए पारखुआ गए, उधर तो- खाली गाड़ी का लेता है। सर गली गए लेता है, खाली सामान गाड़ी का तो फिलहाल नहीं गया। नहीं गए। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद समीर। हाँ ठीक से, बात करने के लिए शुक्रिया आपको। Nintum non Karbi Anglong live pen non marke Nintum Ladak Karbi Anglong Thomas Council Dr. Turiam Longhang alang dia chamber sidolo alang di pele Nintum Karbi Anglong live pen labang so goods marketing Karbi Anglong Thomas Council ahin pen labang so marketing 1952 labang so ek aromatang non mixed reaction do ko lang so uthak itu maju pona ate ma di mahso long stami itu phakleng bencheng lo sangti ar long bencheng lo khadang baga city same council 60 ar lo mate mahsa ar lo jong si longri ar lo long si lu kulote ada paket tax yang di la so uthak itu tante ar jupon hadak bangke along hong penceng lok abi phak penceng lok ang chin penceng lok along pen asip tin tame texen tame la itu ma dak bang mixed reaction le sa kasi kusol kasi 1952 ek bang non si implement rong mar so kali lah 1952 nah pira pen ni tu apor velo ni ada bijar lam na ko pini notice pi mati mana ada bijar long ta Karbi Anglong Autonomous Council aprang ke United Mikil Hills and Northern Hill District pulo ni tumphan nang ipiceng ke 1952 Kala 1952 original la seksidro ke tumphan a department ke abdo power nang ipi lasi la tax collection la soil tumphan tax collection imethang pan ma Karbi Anglong Autonomous Council angkang along ana bangile tum la so tax PPR tax ma ke NG la pen jon tu januar pen chenglok la pen la Karbi Anglong long ke do PPR hormus sama Karbi Anglong to Autonomous Council pen tax ke NG GST ke kape ta Karbi Anglong Autonomous Council ke NG la so aja kong do la so aja kong pen sini tu isi pen ing chai si isi pen itu sir si la so pen sini tu cap sir pen sini tu la ke arora teng pen sini tu claim bom lapen ke asama chief minister dan lifana arjudo laso buthak popular dum tax ni tum jitu ni ke aron ke do je Karbi Anglong yo sinang luji pulong te professional tax ki PG lake kona aso tumaphan je dak siksidu abang phukali tumphan ke lake professional tax ke compulsory laso teng bensi arona teng bensi tum claim lo lapen ke asama chief minister ta pulo je arona teng ke claim lo tong den mahin ta thangnata Kipudunji alama pekusi nilfana khanlo la soteng senditum nambom
selamat ke niltum karbing long life pen non niltum karja batang ke ladak ke parokwa pen den arong adak ladak ke niltum karbing long border pule pudam data inole niltum karbing long border pule de niltum hadak entry gate dolo haladak ke niltum karbing long Thomas Council 1952 pen labang so niltum 62 labang so area jong si track bus punon kaprek district pen bang puno kaprek state pen bang puno de ladak bang ke amidu pinangi mate niltum revenues tame long bombo Samilitum 1952 labangso goods movement under Karbing Thomas Council Market Management Control Act 1954 ateng ilitum labangso implement medera joksi pendangan simen punon kaprek Rajasthan pen kevan simen punon road punon lapen bip hakleng punon ason sangti punon arlong punon non ason alang litum haldia tizi alang litum bangke haldia tizi alang litum bangke pudulo sitame hormu ke nang klema bangke non son dak parokwa long sialang litum hormu bangke nang enbom lo sitame ahem putung ke hadak kusame la bangke litum arona teng 1954 la bangso market management and control ek arona teng kulo alang litum amidu pibek nang mate revenue pibek nang ji lason dak taksi litum Karbing long chot kallo litum Karbing long live pe same dimasa peta bata litum dimasa on same pale lo hala dak entry gate long same litum chingki je than padon entry gate long ke elong bet alang litum long thoma gate dolo hala long thoma gate long bangke alang litum ke liquid dolo petrol dolo diesel dolo petrol wan lopote diesel wan lopote kon si endun nang jima ita jong si wan lopote ita long kon si endun nang jima cement jong si wan lopote cement kon si endun nang jima road wan lopote road par kontel long ilitum Karbing long jong si nang lut lopote dimasau jong si nang lut lopote dimasau long ke bip hak jame angkan pet keman along hong keman kusame along hong anam te endun po angke trak anam te endun po hala ilitum da Karbing long stame labangso goods movements under Karbing long Thomas Council Market Management and Control Act labangso 1954 labangso ek ateng si ladak implement ponang po di mahasa son si ilitum ta implement ponang po si ladak taxation department ahin pen pati ponsi ladak alang litum stame dak parokwa pen denarong labangso dak alang litum checkpoint la nilifike la checkpoint staff atum ke do adim lo la pen la checkpoint stame alang litum ado anarlo alang litum truck jong si goods truck jong si wang lo pulote sangki arlong ko PPC ke van ma cement ko PPC ke man ma lai chingki je thanun po mangke italong kwan si endun nai ma ladak alang litum kitab stame dolo labangso kitab ateng mate council are ateng si alang litum endun lo same penangan atum ara atum bangke isi aningi pum dolo labangso checkpoint a gate labangso kangkude da joini si taxation ahin pe labangso a gate impude da joini si penangan hormu hotar anam sitame non Karbing long nang bat bomlo sitame ahong lo anam bangke masap obat chelo sitame ilitum aphan isi umbrella lo ilitum langdam lo pulote labangso ek ilitum han isi umbrella lo ilitum ano deng lo atema ilitum kona sumuna so tum jong si bepar behan ang claim bomb lo pulote ilitum akheban pasik sak lo pulote alang ilitum han ilitum trading license tame income on un ajak kong ilitum long dolo same ilitum labang lahai hui same ilitum implement me pilang ilitum labang so jakong same ilitum exercise pilang pulote 62 area ilitum bepar beha punon hormu hortar nang ki lut lo lapen ladak pen ke pon pustame ilitum endunji arai do ilitum labangso goods movement under Karbing Thomas Council Market Management and Control Act labangso ek ateng pulote ilitum kenduna right dolo la silitum chorunang ji taxation department ke taxation department pulote non kedobom Karbing Thomas Council Dr. Tuliam Ronghang CM alang li ching sai pensi taxation department atum pen koson silitum public unjima koson silitum boost pon unjima justament revenue langdam lo pulote ilitum sangti long pen lok le ilitum forest pen lok le ilitum kereng ji nangji kali ilitum labangso chakong du pulote ilitum lahai chakong besami implement pon po ilitum use pon po utilize pon po si alang litum chipin khat pon si alang li Dr. Tuliam Ronghang CM Dr. Tuliam Ronghang chipin khat pon lo non ke labangso guest nami input pon lo la dinil pon dimahasa long stame alang litum ke non head pen kali lo dimahasa long ke alang litum dimahasa labangso aroi parde lo pulote ilitum Karbing long district parde lo pulote dimahasa hoi long masi alang litum entrance gate dolo hala so gate long bangke long thoma gate dolo elong web entry hala dag bangke sangti long dolo lapen road dolo cement dolo lapen eson bangke lalo liquid dolo petrol dolo diesel dolo lapen truck bus jong si luji pulote hala bangke council tax gets tame people nang po 62 la arona tang poteng hala so tax gets ke extra lo la so logo sinang li jong si petrol lewan pustame petrol anam par liter long lans tame elang litum endun po amidu endun po council source endun po la ke hala da ke non het kailo sitame eldum Karbing long asor ke labang so jakong do cox tame implement medet bate labang so hormu utilize le
ili tum ke pu dana mali taxation department na hin pen ili tum chukidam tax tame dima bukajan long tame tax department na tum labangso revenue mate trading license doma avema trading license moka upgrade ma alang litum revenue pima pipema lahayang ton ke check dam ye hut il tum taxation department na sor staff tum stame arenga husi keso papa sidame lahaya jakong il tum utilize le polo il tum lahaya jakong utilize non la bangso tax get input era fike non ke ala banga the tum Kerala sor pulo Madhya Pradesh sor pulo Delhi sor banglo pulo alang litum se chekom rom dopo non ke karbiang long ke il tum inar permit aja kong il tum claim sidame labang soja kong lilu tum claim lo pulo non ke banga the tum tame paper be ha ke claim bang ke alang litum same isi matha na kong lo non na son isi alam lo alang litum jong se dilai mate bukajan jong se simen na bag van lo kaprek pan simen na goods van lo pulo alang litum ke chini bang ke patrak long pharot throk bang na nun po entry gate long lan pen sili tum karbiang long ke kedang me bang tabe joy ke po se me non alang tum matha pon erna po alang litum ke patrak same track along ko ana simen doma ko ana long doma ko ana sangti same la bangso hormu bang alang litum par kilo same sia red council pen red ateng alang tum endun po la sili tum taxation department phali tum churu vek nang ji la se ahok peta birtan ni paklang ji phasen tu dima hasom same humri jam lo peda badab ni tu peda da dima hasom same humri jam lo hada entry ke sa tu me same chingki se than padolo la pen track hala dak longka labor union track union tu man same tu chingki se than padolo track department chingki se than padolo alang litum same nang than no la na mi du same en ponlo la si la puelo alang litum ke ni thom ni pi anber lang sitame alang litum phanda isia koiwan lo la puson taxation department na him pen la bangson get kang pu pen na joy karbiang long penang ana hormu horta rador pasu bomlo sitame litum lang name lo pole difurong so pike siningang song ateng lang anam ke kaita lang ok pen ke litum den rong pen dok moka pen bukulia pen sa chi anam chimin melo hala da ke railway station na do border side sitame hata ki posi anam so relo lahai ke ili tum kelang dun ke cari dun jasame taxation department na hin pen sitame ili tum kelang dun cari dun kavide ra join lo sitame non bang ke mesen lo ili tum karbia ke pan karbiang long pan jasame bepar be ha hin punon ili tum la puson jong si ili tum entry gate dolo ili tum traditional arona tang jong se la pon so ek arona tang jong si ili tum gate dolo bolte ili tum pan ili tum isen nu deng mate iti ese cover si la son ili tum se thek dam long la ke ili tum ajak kong sitame ning duk lo la an 1952 pen la mangso jak kong do det ili tum pipo si utilize le det lo lalo non man ke bang long hong ke la long hong ta pon bom lo ang tan men long hong wan bom lo simen ar long ta ko ano ne ilitum karbiang long ar long ko ano ne ki pur pon ke pon sang ti ko ano ne ke pon ilitum ke chini ne pin lo same non man ke la bang so entry gate do kok pen la bang so check point do kok pen ilitum han isi ilitum karbiang long thomas council same isi revenue boost abang ilitum check hek long po mate ilitum council la sort same revenue isi ilitum check hek long po non mat ke la lo ne li phi bang ke la ke check point lo alang litum non het siki dolang port penangan truck driver tum chin ne pasi dam par feet ban feet tame non bang ke la check point tame dolo alang litum labor tum ke do adim staff tum ke do adim la pen la dak bang ke check point alang litum la dak ju padap ju perni alang litum cepaduglu la sila sondak saksi ni hang karbiang long sitame alang litum order alu nang le lang same alang litum same nang thanun lo khiruni long ke do ilitum karbiang long entry gate labang sitame alang litum pena dik ang bong alang litum sitame taxation department to men chingki sitan mesi hala dak sitame alang litum labang so aket sitame impu ponpo la son dak taxi litum lang dam lo polo de hapu gorom pani dia hapu gorom pani aget sitame la puson na taxation na gera hin ilitum checkpoint na sitame thek ponong lo ni hang ni jang na hok pe sitame ilitum thek ponong lo la se ilitum chorovek na ngi karbiang thomas council dr tuliam no hang cm alang likapor ipon anso se revenue aputhak alang litum anso se ke por ipon ilitum inner permit line permit pustame ilitum implement ponang po la ha ja kong ilitum puthot ilitum ke ceman thulong pe thek no long por ilitum han alang lipan same ilitum karbiang long la pen chorolo la pen sta patum han alang litum ke cepaduk thek acho analo alang litum ke cepaduk thek kelang cari dun pen chenglok non hala nilipi non la son hala nilipi nilibang no cameraman wa no non nilipi la track kini do la so track kini ke alang litum dila jilong si cement ko ana ton ne la so cement ke man lo track kini la ke 2 sokata sose lo ko ana sakalo ne la so track alang litum van lo sitame alang litum ke arnivason haru truck hala entry gate long tekang ponge dam ji puson si mathalo ama dak bang ke checkpoint pen khangun check lo la na nam nang litum nang tekang ke bude karbiang long dudlong le pulo non alang litum ke atangkata chevan we masih alang litum garis tame dak sis de lo mate non ko temporary alang litum han dak khang check lo
nono soso nili karbing long live ke la rat pachini pon rotu la nili rideng long la haya kagos bang trading license pulo sistem trading license puta interesting la dak checkpoint duko ka joine alang litum ke hoya tum truck driver tum bhan khang dun lo nalitum la hay hormu ke van ke license doma ma trading license doma ma kopipia documents doma nang so no usi alang litum han dak hang lo phalo interesting bangke edhoke ningkan ner cap already expiry lo edhoke ningkan cap already expiry edhok bangke fake documents mate lake duplicate documents system theklon jola lahai duplicate side lo lahai kagos ke alang litum taxation department mas nang thanun lo lahai ke sob duplicate lo lason lo pulate litum karbiang long ha 1952 pen kona somona sotumke la puson fake documents pen lok si trading license da selam bom lo bepar behat alang litum nang claim bom lo la dak tak lak atangka alang litum si chu bom lo ale same chuan bom lo stame ilitum taxation department la hai kelang dun aja kong mate ilitum la so ja kong chichini de da join mate pangkri dun join si penangan la son fraud mate fake documents pen alang litum bepar behat same dak karbing long man alu claim lo la si ilitum churu bek nang ji jo lon la hai ke sob duplicate kagos do Nasi hal hai, namanya lah cameraman. Nasi lah truck kumni, lah hai truck lah ngoi lah so truck ke lang litum, kona pen dong lang nesa nombor dah litum tekpon long le aron ada teng punya nombor dah dobeng nangji. Lah pen lang litum pulo simen ke man, pulo de latum ke 10 toka dah selesai lah bang so dampar truck. Lah pen lah hai alang litum kagos dah sob duplicate pate dicok cek si ki ong hai kagos dah. Semai lah so si alang litum kona ningkan menone bepar behalang litum nang claim dun bom lo. Labang ya nombor dojo AS 16A lalo C3783 la so nombor la si lahaya gari bhari gari jo lahaya dampar alang litum cement ko ana ningkan menone karbieng long si alang litum bepar behana claim bom lo ana ningkan menone alang litum stame documents ke chokche false documents mane fake documents men si alang litum bepar behasna claim bom lo si lahaya truck litum dak taxation department ahin pen labang so checkpoint in doder pen non ke lahai truck sitame ki joy pen damlong lelo mate kalili ke lang pen alang document so pen alang litum non mang lamlong non mang check dun thiblo non mang gari da seize dun delo non temporarily seize lo I'm pu bang metik chingki chithan setik council of revenue pipetik la pen documents oke ketik ke la lahai agari motors tame lo pusi alang itu nang khanulo la choro nang ji ladak taxation department tuhan lahai la gari lang tha AS1C6A 63856 lahai truck ke dilaji si dami ho dilaji cement factory long si damji pul la si lahai cement kevan lahai hormu kevan alang litum han ilitum documents check dun bang ta velo aning hang aling si carbing long nang lulo aning hang ling si alang litum claim lo la si non bang ke la son bangun ilu la churu nai la department tu